Profesor master rusinistike Zdenko Lazor porihtal so sotrudnikami 3 temi za 3 oblasti. Jedno so školjarami obrobena tema o slavijanskih narodoch i Rusnacoch i ich kulturi. Na druhej robotni obrobeni kalendari, rozlíky i rachovanie u švetlu vírospovedania Rusnácoch i jazyk. A na trećoj robotni bolo slova o význačnomu srpskomu maljarovi Savi Šumanovičovi i Rusnácoch roboti u graždanskej familiji Staroho Šidu u švetlu 20. rokov 20. vika. Robotni boli cikavi, veľo toho kutorene, a prisutni mali nahodu i pitače i dostać širši informaciji o ruskej zajednici i na tih prostoroch i veľo novoho naučiť i doznať, čo boli osnovni cilj na tih stretnucoch.